central government budget aprang pen non isa ke break lasi oda song ke doan ke thekeri ke doan at maphan karbi wachal dia song pen chenglok bele ka song la pen nang tu media tu man hang lo la pen ke karbi angong ke thekeri tu maphan hang lo halang tu malama pen RDPC ile tu ma MP Omor Singh Diswa ke hai bang ke central abachara utha PPC itu alle longi ma ye itu kacu tikiara tu kopi award sai longi ma lahaya utha angkon pen ke juda lam pen ana lam lang MP ke hai than la sili tu minglong asu non ke longi bang ke ile tu man hopon lor tangka johang long padima be sida 125 successful amendment dolo pulong tele tum phan ke article 280 pen hopon lor pen rong rup ka pecheng thurjia phan traditional village development council itum senge lo koda si direct tangka nangle gadang nangle lo pulong tele tum towar pen cheng lo nane char sem ke dam towar nane ke rong ke hem ke dam towar nane ke thiri dam towar nane ke lukshmona mondir ke dam towar pen cheng lo hala dak ilitum jong se sel head gaba tum phan sarpi mara tum phan bangke bang koi tum phan pine arumpi kapangreng la pen wo kapangreng hanwe kapangreng babuka kapangreng lai tame am thang jong jung aking ka charjap je phan awar sai tame hoda pen tangka chu hang pen la haya sang ding klem pono stapini nun bahnia tum ke ye 125 successful amendment nang ni la 125 successful amendment long te alle ki long ji ke rong asor la ke mane atuliram rong hang mane Omor Singh Diso mane Dor Singh rong hang bita sing leng le ki long ji ke tim gar ba ke long ji ki la ke rong asor long si tangka ta leji rong asor si pipia sang deng claim mi mahala tum si ki thik pen si hala dak sang deng ta la tum claim ponji la si hola so ke tum ningarong nang ji di artikel 280 pen itu tangka jo hang la so to wara bang ile tum nang 2 kilo la pen tum hang long po la pen ke ile tum la so jong si implemented pulong te ko implement back po itu na implement nang ji pulo la si la so 2011 UPDS to malamdon ka chetok la pen 2021 central government state government na lamdon ka chetok song trop ele ke ora song tu hala takta na tumda pulo je article 280 pen itu ban tangka ke thap hala sa pulu along itu mana ka chohang awar sai na pinangji la nir tum rong ru paching thura phan la sila so article 280 pen tangka poisa chohang dun awar sai long so sir la advantage asam long kun itu karbeng long kun kopi adli biji la pen ko la ke ile tum ching wai nang lang da yong sil tum industry do lo pulong te dakte worenga war sai tum karbeng autonomous council pen si ko an dake mane ki thia dim si tum fill up nang ji mane retirement dim si fill up ni akimia post sanction ke tum kompi la lo plong de tum ke thekere tum ke nang bat pi so jaga tum dake post graduate tum da to pi graduate ke koiru ya son lo lahai tum bhanjong si le tum BA pass ta to pi bachelor of engineer ku pass ta do lo asi lahai yong si ile tum lahai asaing deng yong si pichun jong ji pichun nang ji plong de worenga war sai ki thurmi tum phan ipi ka pijir la so asaing deng pichun ji plong de tum dang industry du na industry do lo plong de bachar karbiang long na tum chin na ko chukwi ta hon ni pilok 14000 amni tu bani le karbiang autonomous council pen ke cheng si ke suri phopho la so phi ko suri flipli la so phi suri ke thom thom la ben suri hin ni last ke suri si sinili ki pick up pijir are cotton ta council computer long si dola la si bang suri 14,000 plus amne atum hong ka chongda dam hem ka chingwa ye phan tangka poise ka dore jo lockdown ho aso ke rab na record atengte idum karbiang long west karbiang long pangu pet suri krepli abad do abang puang pitum ke hong se chongda hala da ka chongda na lo chongda du Bangalore Maharashtra Gujarat lapen West Bengal pada chongda pula industry long chongda du po mane ke shopping mall long chongda nu po mane ke hala ane industry long la son getmen do dun po
La penang parta mele tum yong se dak yong se la hai industry nang bilo pulong tel tum ta dak ta boreng abar sai. Say for example on solar da project nang B pen. Huda kara tum ki ake joy pen dak solar light che thodono. Plus inge dak atum ke third gate fourth gate atum ke bang suri si so se. Abang fuang pia tum de dak boreng abar sai long dum pulo kel tum. Dak chong da dum long pu. La so ke reng ji abar sai long pu. La se industry dolo pulong de ile tum bang ke dak adim ta nang develop ko nang ching thul po la penang parda me boreng abar sai ta dak ile tum pelan chi pi long po. Choko. Last question, jilang solong election apa kan nanti konsel masih nanti kau esok kan nanti Na la election ke. sila sebela hui. Kala na kela wildlife sanctuary long kela ke Supreme Court order do. Supreme Court order do je la ke niligali office chini hai. Je wildlife sanctuary long jong se mane hem ki kim. Sai chuti ki pulong te la ke DFO tum eviction nangi forest department. Eviction se lo pulong te alang tum si DFO tum si forest department tum si borek awar sai dalang tum damna. Sakuri bakuri da. Choko.